kiba page ikan ke channel Jongpi Production ngadi ibandri marbanyang bat ngasyong asa hang ni haumden nang tulu Riboy district. Bat ngadi iwe na ki finalist jongga Riboy online singing competition balapannya jaka Jongpi Production. Nengkong nga aingo yo blay balari la sumaringa hadu mentah badi ki bahinga sem jonga. Dia nga ai ku blay kat pang ya kani ka Jongpi Production ka balapan mi bakila panya ya kani ka competition bakila island ti nga bangan yakop hakane competition. But kadero kajing ai masing jong ime ipa jonga but ilok jonga ki khut ki kiti jonga but ki bahinga sem jonga baro kila ai masing nga but kila ong nga bangan de benle kane competition te ngadon kata kajing trang but kawan hanga but na persyang dengan poi perkat bangan poi gadu kane ka kerdam adu bangan poi final te ngai ku play ya ime ipa ki bla ai masing nga but ya baru kiba page but kiba la ya view kiba la ya like ya share baik share dengan nak post na duka first round but ka second round but kala poi hamta hakane ka final round tinga termen scam bapina ka share dengan hakane ka final round wala danga job lani ngarem bro amli le na makata kadi ngasnuhun kaman sim banglayo penpau kata kasar jonga khamat jong pibar lo liar jonga ko kini ngaru ngadan kaman sim banya trilam banya aji murilam ika kun jonga ka ibandri bahkan teni ya kasap jongka bahkan teni sya kini ka kasap bakadon teni sya rapathe dari jindon jongka tengah kun kini ada paru ai mesin ika bahkan tri nang le ikam ibakadon ka jimut pan teni lesh dia lada pistena iki jingwai jonga ngagemen bapina ikersian nga hakane ka final round dia ngadon kata ka jing trang mat ka jing kasu tenat bantuan adu bangadang ritmo adu bangadang ring kasu tenat ban kendut kisu jingwai handring apoy perkat pat bangan yali hakine ki competition nampak jumi perthaya kena ka kerensan kane kadika sin ka banengkong na ka bantan junga bat agermen ba nangi syakmat ngala ban yali khamha shushu tidak kejing kersian berkejing yarap lem jongpi nang lak poi syakatong ke bangatmu bat kejing ai mesin ilok jonga bat kikun ikti jonga bat imi pa jonga baro te subha bani kersian biang yang akan ke final round ma please buat kublay pi baro habun kong go balai mu yo play try kan bol ayang ai ke saban wai aku aru banai kublay ker pangi ke penya jong ni Riboy sing competition ke judges la kumjuru ke ni sim talang baro nakerteng ini recommended finalist contestant jong kan Riboy competition masyong asa pam sa 3 nang pot ngaku abanay ko play ya baro gitu bala support nga na duka first round hadu ngata mga points ni final round de hane ganti ba mataru ngaku aban pangya nga dikersya na pipay pa marklem nga dikersya jo pi nga mla ban poy hadu kanira final round hak lan ko mas mulai di play apa ya kino penya jong ka Riboy online singing competition kaba pedeng jong kane ka jingwan shop jong kane ka kam COVID-19 ka lockdown kabala penduk saya kalak ya kum semla ga don ni kasap ka phong ha ka ruai ka sia put ka tem tien roi lengba jong kane ka online competition kaba kila penyai nasnyo bakala pri kalak ya kum semla batu ni la kasap ka phong jong tiwat deng jong kane ka lockdown ke ngasih nak sebunru ba kakun jengaro kala siminta hakane ka online competition bat ka ba sukumen kalong ba war hajing persang ka ba nengkong ka jongi ngai la poisa ka final round te nga ai ka jing ka kukurdo na kamenta ka jong i ba inang le ba hakane ka final round te hakane ka benta sin ba mentaru ko abay man pan ka jikesya na pi da ka ba pilai ban kumjuru ban share ka video junga ya pi baro nade karibi kasim shonga sa amdan kasi idam samut shipara pat naki samut ade bakatu tam iya don la ka jong ka sap ka phong bat asngew yalade bangadon kata ka sap rawai bat da ka bangas ngutu yalade patu da ka jing komen kibreu nga poi perkhat ban let contest hakane ka Riboy online singing competition Nade kaway na kinong syachir pan yorong haka grand finale jong ka
Riboy Online Singing Competition. Ngampoi perkat pan yorung haka grand finale. Andai daka cingirap kersian lem jumpi kipat pa pan like share ya ke video jonga. Bat kumjuru ya ki judges. Ngadon kata ka cingtemu ban longkung ke norway haka cingyum jonga. Ngas ngungu iskadai ya ime ipa ya ki bahi ngasyam ki bayai ai ngasyam ya nga pan ya cakmat cakrang ha kino ki kam ki bangatmu. Nga ai kubleru ya ki nong peniat jongka jongpi production. Kini kong siap ya jong akun bateri jong gari di KSM kaddo ngas keu ngadap bagi sengu kabala taga kun jong ni kabala cagit haga taga final kaddo ngadap bagi sengu bala riu blay try kenrat ula penlak janyi nak taga klam nak taga jipang baro kublay sibun ya pi kinong peniat Ngang kepat biangnya pi sasusin bapinya like share dan subscribe ya ke video jonga kebesyuban. Oke, ngangu yo play wala ayanga ya kemet kap ko kya pangalayo bersimpenta hakan ika online singing competition wala panyat ta kajongpi production. Di kapateng jonga ka keluar syapamsyong adi na kasnong isang numbri idan sawat syipara lagi kenthe wishindrang pan edi kun benkong. Nado pangadang rian nasong tanat bandrai bat bersimpenta hakin nukin competition hayin mani haskul hasnong had kaput hangka Hadin baka jongki production kalau punya definita competition halayo bersimpenta halayo bertempau ya laka jisung tanat jangan di kejeng kubli bakal pang kali cakap jongki production bat nga aku beliru yaki parlok dibayarap kesyanina nadu ka first round second round bat sa sisiyan nga kuat daki parlok o pinirap kesyanina hakanika final round kanang bangan puay sa kajungjong Bishbu Yena kalian dibahayin jang globisha pamsam nimla kan na pimpa ko jing smomo ikinong paniya jang ka jongpi production kibapli ka niyo karinsan ya ko para na kapinta ki kun sam na jang ka dong riboy hi parok ko baling pa kani ka program ko phi la pin ni ibubuo na ki kun sam na jang ka dong riboy hi parok ko kirala un pin pa la ki jang ki sap ko tida pagajok ka pro ni pimpa ko jing smomo ikinong krishan और फिर आए तो जिनका शाम का चौंकी है तो शाम में कोई शाम का फाइल में so she seen the part with a chunky or in soon have an eye to जिनका शाम का चौंकी है का नंबर का लाभ कौन सा है